MP Widan Hangi bertendang burung Khatduh bertetap ya kelama kemangin ay burung Khatduh na Voice of the People Party. Di Presiden di Vice Presiden idang tap ya kelama lakerpan ya ki MDC ki badan burung ki jangi JADC bana ke HADC lengkap lang bagi ki official ngine yang lang ban ay ke burung ke Khatduh ya i. Ini yang lang baru Tiha kini kaporu by Presiden barang ba jumi in ay ya usentiu ba Khatduh ban pendan buram ya Dr. Lead AJ Syngkon. Toha kini kapor ngidan rengkat bat Minister ijangi bat hakani kaporu nakaliang jong kasokar ngikot ya Deputy Chief Minister sengaw bahalang tekar ba in ay ya usentiu ba Khatduh ya Dr.Ricky. Hadian kini ngidan ya Dr. Mukul Sangma Leader of Opposition ba in ay ya usentiu. Hadiah jokani midania iba Meralbon ibade MLA jokanong po constituency in ayo sintiu Khatduh jongi. Ketiga poin dan daman baha baik lamari MLA jong ka Umroy constituency. Idan hai ba Charles Marngal jong napo Kamawati constituency. Takublay shibon ipisa bat sobhat minsyam hakani kaporu kidanru na kaliang jong ka state women's wing di president jong ka women in Sumha bantu yaw sentiu hadian kata ka state youth wing East Jantia Hills dai president yang Karibhoy district Pak Matthew nganta lagi MDC I call Mr. Richard MP of Mizoram.
Midon kinakaliang jong ka-district administration, DC jong ina po Ribhoy, Bad ESP jong ka-district Ribhoy, Banaka Voice of the Garo Hills, Voice of the People Party, Garo Hills Region,